حالش داره. سلام قربونت سلام. عزیزم، تو خوبی؟ قربونت. نوکرتم. جون. علی فلش geldi. Flash. Selamı bu kayı. السلام علیکم. Selam aleyküm. السلام علیکم. O nasılsın abi? Ha, بگو Türkçe ترک konuşuyoruz. Çetori. بگو لری صحبت کنی Yok ترکی bilmiyorum. Ben نمیفهمی. tercüme yaparım. Tamam. Ben tercüme Flash yaparım. abi. Tercüme qilamiz. Bugün Karochi Tabii. bugün tercüme qiladi, bo'ptimi? Mhm. Ha, sen Selamun mana shu aleyküm. YouTube'ga yangi kiribsan. Mhm. Seni kanalingni ko'proq rivojlantirishga men yordam beraman. Sendan menga yordam, sen meni nikim bilan flagimni qo'yib bergin deb aytishdimi deydi. Amir abi diyor ki böyle YouTube'a yeni gelmişsin. Ben seni YouTube falanla Tamam. yardım ediyorum. Arkadaşlar Hı hı. topluyorum. Böyle her şeyinden yardım ediyorum. Sen de benim böyle Özbekistan bayrağıyla ismini Onu anladım. şeyine koy diyor. Mhm. Onu söylemeni Tamam. istiyor. Mehmet. فهمیدم این تا الان حدودی. میگه اسم و ببین پرچم اکانت فهمیدی؟ بذار از ازبکستان. نه هم. اونجوری نه. بذار بهت بگم این قضیه ما و شاهینینا چجوریه. مال این بنده خودم اون یه نفری که بالا سری تو بود همون بود. خب حالا اسمشو نمیارم. اوکی اون مشکلی بچه نی. بگو مشکلی نی. بعد چیزه میگه که یوتیوب تو اون روز از من گرفت، من دادم بهش. خب بعد خیلی تعریف تو کردم، احتمالا یه برنامه بچینیم با این برای تو. بعد چیزه بعدش هم میگه که اگه میتونه بیاد پرچمو چی کنه، مثلا یکی دو روز، حتی تونه 3 روز پرچم ازبکستان میکنه با اسمش. منم کمکش میکنم، تبلیغاتشو میکنم تو یوتیوب. خب میریزن برات. خب یعنی تبلیغاتشو بکنم، بیان یوتیوبشو فالو کنن اینو، بگو نه اینجوری بهش بیاد بالا. بگو به خاطر یوتیوب بالا اومدن نمیکنم. خب به خاطری که رفیقمونی کارو میکنم. Aha, baş. یه Diyor حرف ki بزن. Flash diyor ki ben bu YouTube için bu işi yapmayacağım zaten. Ben söyledim az önce de. YouTube için bunu yapmayacağım çünkü benim arkadaşımsınız. Flash'in de arkadaşı oluyorsunuz. Onun için yapacakmış. Aytyapti ki YouTube uchun qilmayman bu ishni. Sekund. Streamingni 2000 shartda tushib tursin deb ayting. Streamingni to'xtatib tursin. O streamdeyken. Amir abi diyor ki böyle canlısını kapatsın. Canlıdaymış Flash abi. 2 dakika, Onu 2 kapatsın. dakika. 2 dakika falan Flash kapatsın. استریم تو ببند. دن سرویس استریم چرا باز گذاشتی؟ دیگه تو لایوی. خب تو لایوم به دنس تو لایو نیستم. وایسا